Beraz gaur eta hemen beraiek egindako hori eskertu nahi dugu eta beraiek omendu nahi ditugu. Zoritxarrez ezin ditugu guztiak banan-banan omendu, baina zerbaitengatik hasten da. Eta gaur bi lagunak sarituko eta omenduko ditugu. Bakoitzari txalaparta makila pare banatuko zaio, txalaparta nekez jotzen delako bakarrik. Lehen makila parea Suitzaraino doa eta Julen Arzuagak emango du horren berri. Os quiero presentar a una mujer, a una activista, a una militante por los derechos de los pueblos, a una mujer que merece nuestro reconocimiento, a la cual le debemos pagar tributo, porque ha llevado la bandera, porque ha llevado la lucha de la liberación y de los derechos de los pueblos, diría, a lo largo y ancho de todo el mundo. Zuekin guztiokin, Verena Graf. Eta saria ematera Elena Beloki eta Gorka Lejabarrieta egongo dira. Antes que todo, tengo que agradecer por su invitación a esta conmemoración ante mortem. Vuestra invitación me halaga, pero no me gusta escuchar discursos sobre mí y yo hablar de mí. Me queda decir cuánto he apreciado conocer este pueblo milenar en Europa, con su historia, su gente y mujeres valientes, marchar con vosotros y contribuir con mi solidaridad aplicada y práctica. Gure hurrengo omendua lagun zaharra dugu, errepublikarren diplomazian eta nazioarteko lanean ibili da mundua zeharkatzen urte askotaz, eta askotan, eta esan genezake guk beti sentitu izan dugula, berak ere ordezkatzen zituela ezker abertzalearen interesak, Euskal Herriaren interesak, nazioarteko lan hori egin du munduko txoko guztietan. Zuekin Pat Rice. Sonia Jacinto eta Arkaitz Rodríguez igoko dira holtzara saria ematera. Orain pixkat sufrituko duzue nire euskara lardazkan, baina nahi dut nire errespetua horrela erakutzia zure hizkuntzan hitz egin. Lagunak, lehenik eta bain mila esker. Irlandaraz, nire hizkuntzan gailikoz, mila mai ogoz.